Nathaniel Youngs that he's going to be the team for Newtons. Ja, baie dankie Rowan en aan die afskop wat hoog gehang word deur Clive Malgas van Montetjie Klub en binne in die hande. Ongelukkig daarso. They are very unpredictable. They know how to play with one another. And they can be dangerous on attack. Will this be the first 3 points of the match? Yes, it is. Skop van rondom 15 meter. Tref hom. Lyk goed. Oh! Eindelijk die reg op paal wat hom binne toe laat spat Rowan. Of gaan hy reg agter uitkom en na die agterlyn toe baie goeie lyn staan geneem en hier kom Bombellas. Het lyk goed. Die blou trein behoort hierdie keer en Nico Nelis oor die doellyn. Briljant gedoen, Newtons. On the line, they change direction this time. He's looking for work. Oh! In the space, half gap. Just short from the draw. The pass is just to the back, but gathered there nicely, and it's a try. Weer opgepik deur Botma. Malgas. Hierdie keer bars hy los. En dit lyk na Ventura. Hulle is heel agter. Young met die skepdoel daar en 'n misluk. Maar hier kom hulle nou. Briljant gedoen. Een man op de klop en Newtons Bombellas gaan oor die doellyn. En hy gaan hom onder die... Ja, nog nie onder die pale nie. Om die telling 18-13 te maak, hy tref hom. Vlaag gaan op. Bombellas, extra 3 punte. Beskikbaar vir Ventura. Goeie loop hier so deur Philander. En dan kom hy uit na Montetjie Klub. Experience. Hy tref hom en is oor. That was Duran Bastian and pick up and go. Oh, that was a quick pick up and go. Well done to Newtons. Ricky Jordan puts it in. Oh, a great scrum. Another penalty advantage. And it's over. Try time. Punts it downfield. Still kept in play. Young chasing. Now the defensive line is pulling up. Goal goes out wide. He gives the course. It's a mismatch. The big man, will he go all the way? Hey! Mark Jolton. Daniel Matt here in Wellington. Young changes direction. He sees. Is this going to be a 50-22? What a boot and a half. A kanonboot. En hy wil die lyn aanvat. Was that a good decision? And picked up. What a try by Newtons to counteract this one. Ball comes out. Ronaldo spots the space. This guy is dangerous. He's looking. Oh, Ronaldo shows and goes. Hey. Hierdie man. Is jou body. Lyn staan en nou vir Montetjie. Hey, shows and goes. Hy soek hom. Hy is honger. En daar is die wedstryd oor. Newton takes the win.